Keraj hamdi ko Allahi Azze ve Celle salavatim selam yanuklo pejgamberin Muhammed sallallahu alaihi wasallam yanuklo pejgamberin Muhammed sallallahu alaihi wasallam upraleskeli família ashabia emuprasao kola sojidinga família ashabia emuprasao kola sojidinga kale boz više me porukencar emakea dunyana mkeni saravero sar mukencar emakea dunyana mkeni saravero sar muslimani amen pralalem i ponao doriga družinamen o torture sokerenasnepe upravo pejgamberi alejhi selam açal leskoro daveti açalo povikujbe manushen ko la ilahe illallah Muhammed Resulullah povikujbe manushen ko la ilahe illallah Muhammed Resulullah otkako sa u metode znači uprepanda jekuti povikuj na štite koncentriname ko dersija kariga materi man taj sadlate panda udara upre otkako dikle deka na štite sprečineno da vetio povikujbe kale dini islameskoro ke dingepe o mušrikija o dušmanje dineskere ko se nam povikujnali islam i kad ja familijarno povrzanost taj sarutno dve butal dakle ja Muhammed tu mancar kikjal o kakoj kotanda deskoro lelo kako punuka lipe Muhammed ali selam lela letaro vas te kuena kikjaba bešle uštelo butali kopre o tu men kureishia šunen man šukar sova kerava tu men o Muhammed tu šti kopre uštelo pejgamberi ali selam šunava kerena planja nekoj me unukote mudaren ušte noterne tara meri familia, ušte noterne sastrencar. Koj ka mislinel neko ašerri te kerel munukoske muhamedeske i situme na men sarbuti amen džiko kraj džahel. O Ebu Džehel kja dja situacija tari holi kuvja andrem ne krilo soske palem ponižimu i krivu. Svesno kjakera sila te koristina. Anglija mende prestaje i nela menga maro istrebuvanje, maro nepoštuvanje, entemera mareske. Ade talale nasjam sarkovakti koje butali muskulija, kamaramen, carkoplen, ajde sek nevo marino. Nareku i moj talo demokratsko marino. So maribe i talo adava, ajde sek maribe nareku me penkalo skoro. Ko te trebela me nakarit te marane? A kari trebela o maribe amaroto ovel ma nekoj te smatrinel politika se nasjam ki kampanja ni kaske da nakeraja kariga soila pe eke poenja te dobinel. Ama kva je talo čačutno so te bela sarnacija te razmislina. Ajde talalen kogo venakla parlamentarni izborja podelinge manušem ko šov izborna jedinica. Emisila je ke nacijakri di kela pe kva dva glasi. I so trebela karili nacija to vel svesno. I nacija mora to vrlo svesno ko jekive. Kova jekive